Ove nedelje dogodila se najbitnija emisija u istoriji čovečanstva, samim tim dokazuje da smo možda i blizu kraja čovečanstva. Dozvolite mi da vam je prepričam. Amidžić je ugostio Maju Nikolić s nogom u gipsu, Desingericu, Jacksona, Mimi Mercedes, Mitra Mirića i Željka Šašića. U prvom minutu Maja priča kako je polomila 3 od 38 kosti u nozi i kako ne želi da je operišu dok ne nastupi na pesmi za Euroviziju. Desingerica pokazuje zlatne očnjake koje on zove kereći zubi i stavlja Majin prst u usta da pipne. Desingerica naziva Maju imenom Marija, ona se pita otkud on zna njeno pravo ime. Nedokučivo je bilo, pritom i piše na Wikipediji. Maja podsjeća Željka na njihov duet od pre 30 godina, njeno insistiranje počinju da pevaju, niko ne zna tekst, pa čak ni Željko. Jackson kaže da se ložio na Seku Aleksić i Daru Bubamaru, Maju glasno zanima zašto se muškarci lože na ruralne tipove. Desingerica dodaje da to nisu tipovi, nego ribe. Jackson kaže da se ložio i na nju kad je bio mali, Maja ističe da ga sad ovako polomljena i još više loži. Maja peva na engleskom, Desinger joj otima mikrofon koristeći situaciju što ona ne može da se pomeri zbog gipsa. Maja je ljuta jer nije završila pesmu, pa glasno ističe kako na ulazu u studio treba da stoji psihoterapeut i ne pušta narkomane u emisiji. Maja ipak završava pesmu sama. Desinger peva sa Mitrom, Maja dobacuje. Maja priča kako su je prepali neki ljudi sa štanglama i da su imali drugu boju kože. Amidžić to prekida i pušta njen spot. Maja u studiju stavlja šešir koji nosi i u spotu. Maja priča kako su lordi koji su ranije pobedili debili. Amidžić na silu pušta EPP. Voditeljka čita poruke sponzora dok se priča o sponzoru za reproduktivno zdravlje. Maja glasno dodaje kako Ognjen ima redovnu menstruaciju. On se nevoljno slaže sa ciljem da se emisija nekako nastavi i nakon toga ode kući i razmisli o svemu. Maja pristaje da uzme Desingericin brendirani napitak, ali pod uslovom da otpeva njenu pesmu za Euroviziju. Mimi kaže da bi dala Maji 12 poena na PZE i sad šta god da Mimi kaže, Maja odgovara da je Mimi carica. Nakon što je ničim izazvana pozvala Jacksona da je neguje i da je ljubi nogu, Maja izjavljuje da su svi u studiju bolesni jer se lože na ženu sa polomljenom nogom. Amidžić izjavljuje da mu je večeras žao samog sebe. Desingerica kaže da se u njemu bore dva đavola, Maja ga udara preko usta da mu ih izbije. Željko Šašić priča o blagodatima psihoterapije, Maja kaže kako ona za te potrebe stavlja pse i mačke na grudi, a da je Željko ranjen i jelen. Maja glasno ističe da je ona postala popularna 7. februara 1994. godine. Režija nije uspela da pusti prilog, Maja tim povodom proziva Desingericu. Mimi izvodi svoju pesmu, Maja igra na jednoj nozi, ali brzo odustaje, morala je da ispoštuje caricu. Maja po završetku te numere ističe da je ustala da igra da bi Mimi lagano dobila 10 bodova, jer ipak njoj ide svih 12. Željko peva, Maja nakon toga ističe kako je on super pevač. Amidžić uz još veću silu pušta EPP. Gosti komentarišu trendove 90-ih, Maja tvrdi da se nikada nisu nosile tanke obrve. Ognjen odustaje od ovog segmenta emisije. Mitar peva još jednu pesmu, nepoznati ljudi dolaze i odvede Mimi iz studija, niko se ne buni, Mimi posebno. Maja jedva ustaje i insistira da otpeva jednu pesmu jer još uvijek nije peva. Amidžić razočaran u život joj prepušta mikrofon, Desinger i Željko je pridržavaju, Ognjen moli Maju da on izgovori nešto jer je u pitanju humanitarni apel. Ognjen pokušava da pročita sponzor. Maja uzima mikrofon da još nešto kaže, Desinger joj objašnjava da je isključen jer svi imaju bubice. Maja pita Jacksona da joj pošalje link do njihove pesme da bi ona to šerovala. Sve vreme Maji viri bradavice iz haljine, ali to je ovde najmanji skandal. Desinger podiže i nosi Maju dok izvodi svoj hit. Vidi se cela zadnjica, ali to niko ne vidi jer svi gledaju na sat ili u pod. Odjavna špica. Ne ponovilo se.